Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Саламатсыздарбы? 4-май 2024-жыл Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик. Тай, өспүрүм жылкы базарды көргөзүп беребиз. Мына жерде Абакандан келген окшойт. Эл көп тугандар. 180 берип атат. Азыр билип беребиз. Bu kişini tartmayla bir yak tart. Бул кишини да тартып коюшайык, колунчу. Tartmayla koy. Nurluğun gayeden kalbi oldu. Yok adam tartıp yalat. Diyetten internette jürüz ana. 250 ming sırap atат. Kaçsan bulat bile. Hapis olsa kaçsan bulat. Yok olmasa Taysan'da karışmalı. Belarus'tan gelgen. Belarus'tan gelgen. Bir yaş bulat 29 mayda. 29 mayda 1 yaş bolot eкен мынакей. Канча берип атасыз байке? 180. 180 ming. Жакшы, 180 ming. Siz Акимова келди, Акимова. Siz канча? 250. Ja, бул байкен пасаң ката. 200 канча? 250. 250 ming. Сурап атат. 180 ming берип атат. Акимова келип калды. Кудай каласа азыр соода күчөйт. Өтөбүз азыр. Өтөбүз. Мынакей достор, базар өтө кызуу. 180 ming берип аттыр байке. 250 ming сурап аттыр. Россиядан келип. Россиядан келип. 1 жаш эми болот дейт. Байке бул тишин кантип ачабыз? Dişi? Dişini açma. Тишин ачыңызды көрөлү. 1 жаш деп атасыз. Ачылабы экен эми? Мына тай, Tay egen. Мынакей, Акимова айтты, тай деди. Мына базар. Тай деди мына тугандар. 180 миң. Бул эмне парада, байке? Rusya. Россия полчашпы, эмне? Pol teravis. Üçüncü paketenya. 3-cü поколение деп атат Акимова. Alataydı kim alsa da erkek adam alar. At bulat. Не болду соодалар? Кызыл 180 миңден болуп бербей атат. Болбой атабы? Ay. 180 миңге бербей койду. 250 миң сурап атат мына. Bir kaldım ben kaldım. Тугандар. Мынакей, азыр Алатайды да көргөзүп беребиз. Так, Алатай. Байке, ассаламу алейкум. Aleykümselam. Кандайсыз? Бул тайдын баасы канча? 250. 250, Бунун жашы кандай? 11 ay. 11 айлык. Не порода байке бул? Rusya'dan geldi. Россиядан келген бул дагы. Мына, Россиядан келген дейт. Бул дагы. Номер айтабызбы? Жоқ. Жок, дейт. Мына номер айтпайбыз. Канчага чейин соода болду ушул? Канчага болду? 180. 180 миң сомго соода болду. 1 жаш тай, Россиядан келген. Мунун соодасы кандай болуп калды? 180 миң боюнча токтоп турат. Байке, номер айтасызбы? 772 0772 95 95 53 53 80. 80. Oy 150. Boyu 1.50 deydi mına. Baştan kulaktan bergen. Ha, жақсы. Мына сынды берген deydi. Fazla yok. Densoruna жоқ. Жоқ deydi. Кайсыл жерде турат, сатылбай калса? Фрунзеде. Совхоз Фрунзеде тургандар. Ушу номерге байланыш бериңиздер. 250 миң сурап атат. Аха. Жақсы. Мынакей базар. Так, чарбатайларга өтөйлү тугандар, чарбатайларга. Мындай. Мынакей жерде деле Алатай турбай. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Баланы айтып коюңуз бизге. 48. 48 миң. 48 миң сом сурап атат. Аркы 35 кичинекей, эркек тайлар экен. 48 миң. 35 миң. Кичинекей тай 35 миң. Мына. Кандайсыз байке? Тайдын алып келипсиз. Тайдын дала. Тияктын эки көрөсүз. Сиз үчөөбүздүкө. 5. Булар сизге карайбы? Баарысы. Жакшы мына. Бул жерде дагы байкем тайларды алып келиптир. Могу ургач экен. Аркы эркек экен. Бул эркек тору. Тору кичине чоңураак экен. Балар канчадан болот? Мына кара канча кара? 52. 52. Бул тору? 52. Бул да 52. Аркы ургачы? 55. 55 миң, Номер айтыңыз. 707 707 29 29 07 07 74. 74. Эгер ушундай тай издеп жаткан болсоңуздар, байланыша бересиздер. Каякта турат элесиз байке? Антонов. Военный Антонов. Акыл.
Sodans olsun. Bayan yandan arkadaşlar. Tuğanlar o taylarda gördünüzler mi? Hazır şu taylarda bilemiz. Bağları. Kanday jigit? İşlerin yaxşı? Bunu tartmayla var. Ne? Ben tartarım. Bu Bu gede mi? internetke çıkaramda. Şunday mı? Bir yaktan dile çıkarıverdi. Yok. Mınake şunday. Iyisi. Tartmayla koyun deyip. Art jağından görüyoruz. Ulan yaşları kanday kim? Biz yaşta. 1 yaştan ha? 1 yaştan o toru tay yaxşı eken. Bağlar kança bulup? 100 ming, Jeko 70 mingden. 270 mingden, toru 100 ming he? O. Arqını aytmagan çatak boldu. Tartmayla var. Хорошо, maqımdan arçağından tartıp görürüz. Mınake. Toru. Ha, boldu. Akim o sizdiki mi? Ha. Ha, bunu tartmayla koyuyoruz. Bunu tartıyoruz. Bu 100 ming dediniz he? Bu 100 ming, bu 270 ming he? O. Düşüp beresiz de. Süperim. Yaxşı. Bazar soda qıldı şu üçünü. Hazır bile geldi. Hazırlı geldinse. Bunlar yaşlar 1 yaş mı? 1 yaş. Motoru da bu. Bu paltar aşkın. Ha, bu 1,5 yaş eken, çoğurak. Nomer aytırız, nomer. 505, 0505 39, 39 93. Şu nomerge baylanışıp bağlarını sorap alsanızlar bolot. Bu jerde qaşqa çoğun jol bolgon taytır. Qanchadan? 100 ming? Ha, 100 ming so'rayapti. Mana do'stlar, 100 ming. 100 ming deydi. Assalomu alaykum aka. Bahası qancha bunun? 55. 55 ming. 1 yaş. 1 yaş. Hey. 1 yaş. Yaxşı ha? Başlı taylar. Sizbe. Başlı böyle. Qan aytdilar 55. Qanchaga? 45 ga satdınız mı? Ya. O'sha lagi. Ha, kishnaga endi satılgan ekan bu aka shaytada. Nerede canım yerde. Qanday? Keldik. Alhamdulillah. Özüm yaxshi. Özüm bazarda alıp turasыңбы туган? Hoppa. Bu qanday tay bu? Aralashma. Qanchaga aralashma? Mana 3 butak, 1 butu ağımız ekan, 5 qaşqaz var ekan 5-nesinde. Mangdayında. Artçağına aralashma deydi. Bazını so'raymiz. Bazı qancha bo'lyapti? Bazı tugan? 50 ming. 50 ming so'm so'rab atasiz. Soda bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 43 berdi. 43 ga bo'ldi. Berbedingiz. 43 mingga berilibdi. 45 ga bo'lsa beradilar. Oylanamiz. Ha, 45 ga oylanadi ekan. Nomer aytır. 702, 702 123, 123 800. Şu nomerge baylanışsanızlar bo'ladi to'g'anlar. Eri sodan bo'lsin. Yaxshi. Tak. Bu yerda tish ko'ryapti, tishlarim ko'ryapti shu ko'ktay. Aytadi. Şeyki tish tiyip tursa aldı. Çoğurak tiyelek bolsa 1 yaş. 1 yaş. Bayke basını aytıp qo'ysiz mı? 70 ming. 70 ming. So'rab atasiz. Soda bo'ldi bugun? Bo'ldi. Qanchaga cheyin chiqdi? Qanchaga cheyin bo'ldi? 60 dan kichkina oshib qo'ydi. 60 mingdan kichkina oshdi deydi. Temir ko'p. Archağına göreceğiz. Semiz tay. Ha ola. Soyuş. Oxşaydı. 500 so'm qo'shib beraman, mayli o'sha. Men oşoqdan 500 qo'sh o'shoq. Yo'q, 500 Oşoqqa 500 qo'sh. O'tgan bazar shu bayka 5 Qanchaga? 500 so'mga 66.500 so'mga beriladi. Mana mendere yo'l kiradi o'shoq, orqasini berish kerak ekan. 500 so'm siz ko'rmayapsizmi? Daha qo'sha 7 yil bo'ldi. 67 mi? He. Mana 67 qilsang berem deb o'tibdi. Ver, yaxshi berdi. Ver, birinchi savdo yaxshi. internetga de chiqib otasizmi? Internetda, YouTube'da yurasizlar. Bergile, u yoqda yurasiz. Mana 7 yil. Ver aka, yetti. Ver. 67 ga ketdi mana. Buyursin tuğandan.
67 ming. Dukpa tizletmeden. Yaxshi bayka. Siz yalan semisleri satıp kesti. Ötkende beye satış bile. Prosto baylanıp kaldı da. Aa, Akça gerek, yol gerek. yaxshi. Mana bu yerda. Assalomu alaykum bayka. Qandaysiz? Bayağı ötkendeki ketmedi. Ketdi? Tartkan. Bir 90'a gitti. yaxshi. Bizga de kommentariy yozyapti. Angliyadan ko'ryaptam. Sizga de aldı mı? Sizin kanal arqılı aldım deb razılıqını bildirdi. Anan biz tele Nokatlı bala kemmi menen aldı. sizden aldı mı? Nokatka jetti jo. Yetti. Meylim buyursun adalatın versin. Bundan adelni tart. Neyiniz? Siz qanday edeceğiz oşonday tartabız. Biz xizmat qilamiz elga. Mana dostlar, yaxshi taylar ekan mana ekovi. Hozir adden tartib ko'ring. Mana aka, shu yerda tay. Qana. To'g'ri tay ekan, yaxshi. Bir butu ağı var ekan, ana manglayında qaşqaza var ekan. Yaşı 1 yaş, aka. 9 ay oldu. Ha, 9 ay. Malumat berivering sanda. 9 ay avgust. 9 aylık tay, avgustda 1 yaş bolot. Aha. Kanı var Arlovski. Topov. Aha, Arlovski. Karabayırda. Karabayır enesi, he? Arlovski atası. Mana shunday ko'kraktorin, tatavsini. Archag'ini ko'rsatib beraylik, tuğanlar. Tak. Bunun bahası qancha bo'lyapti endi? Bunun bağısını 90'a verem. 90'ga berese? 90'ga berem dedi. 20 sıradan. O'zi 120 ming so'rayapti, 90 ming so'mga berem dedi. Aytaysiz. Yaxshi. Buni da qo'shib turgan ayağına nomer aytasiz. Men buni tartayli. Tak, bu da erkekmi? Bu erkek yaşı kunan buradalar. Qunan mı? Yüzde kunan bolot. Yüzde qunan bo'ladi. Hazır paltaraşka dep koysun. Paltaraşka, 1,5 yaş ekan hozir. Kuzda qunan deydi. Bunun bahası qancha? Bunu kudel olsa 90 ming. Bu da 90 ming so'm so'rayapti. 90 ming so'm so'rayapti. Tak. Bayka nomer aytaveringiz. 501 0501 64 64 60 60 70. 70. Qaysi yerda turasiz bayka? Paltavkada. Paltavka, Qarabalta jaqda bo'la. Paltavka. Qarabalta, Paltavka. Shu nomerga baylanishib baykaga alsangizlar bo'ladi. No tay yaxshi deb aytadi. Xanvar deydi. Atasi, enesi Qarabayır, atasi Arlovka dedi. Arlov dedi. Qolgan ma'lumotni dag'i chalib o'zidan alsangizlar bo'ladi. Bunun bo'yi qancha chiqadi? Ya boyun çene Çenege ver. dese? Yaxshi. 90'a verem. Ma'qul baykanda. Sodangiz bo'lsin. Men biraz cho'ngroq qattarga o'taylik. Ketken için boşa kettir şu. Yaxshi. Odan keyin biraz çıkıp alıp 90'a satkanın 110 alam dep. Özü çıkıp yok koy men ilacı berip koy. Sırası en banka kotarıp Kotardı. Yaxshi. O bala cimdiken oldu bayke çıldırıp var. Ben kotardım da. Yaxshi. Ertesi men de tak kılıp salıverdim de jet. Mana aka, dastavkalarini suylashyapti, salaveram deb aytadi bayka. Özü töledi. O'zi to'laydi dastavkani, ava. Mana, tuğanlar shunday. Bölük. Qayoqqa o'tsak ekan, mana bu. Bir Xulundubiya turadi-ku. Shuni so'rab ko'raylikchi. Xulundubiya. Qanday enim? Xulundubiyaning bahosini aytib qo'ysin menga. 180. 180 ming so'm, ha? Qanchanchi quluni? Ya. 3-chi? Tak, 180 ming so'm so'rayapti. Bu yoqda 3-chi quluni dedi, quluni. Erkakmi? Erkak ekan. 180 ming. Biye sağdırao? Mingi da kimden? Bu yoqda jo'r bo'lib qolganday. Aqtiq tuk chiqib qoldi. 180 ming so'rayapti. Niye parada jigit? Danchak mı? Danchak ekan. 180 ming so'm. Pazar savdo qildi bugün? Yok, ötken mazalışan 55. 155. 155. Ötken pazar 155 ming savdo qilgan ekan. 155 mingga berilmagan ekan. 180 ming so'rayapti. Nomerini aytasizmi? Aytaver. 220. 0220 83. 83 74. Şu nomerga baylansanızlar. Qaysi joqda turadi? Satılbaqsiz. Safxoz Frunze mana to'g'anlar. Safxoz Frunze. Bu yerda da bir quluni bilan turadi hozir. Reysning ma'lumot olib ko'rish, so'raymiz. Ayta, do'st qanday? Balarni aytib qo'ysiz. 135. 135 ming. Qanchanchi quluni bu? 3-chi
Çukulunun 135 ming. Bu sağdıra o? Anı bilmeysiz. 135 ming ha. Soda oldu, soda oldu. Soda oldu. 120 ming. Ha, uydan ha. 120 ming uydan berishgan deydi. Shunday. Tak. Pulumni berdi, ekov. Bor ekan, tartib azmoq, sotib ko'raylik. Aka, assalomu alaykum. Bunga ma'lumot berib qo'yasizmi? Qancha yosh? 3 yosh pushdimi? Mana aka. 3 yosh pushdi kelib turganda. Bu tug'oli toza. Uloqqa tushganmi? Ya. Uloq ko'raylik. Ko'raylik. Uloq qazaray. Jaraydi. Ha, mana yaxshi. Uloq hozir uyurchi, uyur. Sallanlik, pushdi. Emi salsa bo'ladimi pushdi? Pushtizында. Salsa bo'ladi deydi. Bahsi qancha so'rayapsiz? 180 ming so'm. 180 ming so'rayapti. Pushdi. Telefon nomeri aytasizmi aka? 0709 584 384. Qayoqdan ati bu? Chuydiki. Chuydiki deydi. Shu nomerga baylanishib ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Rahmat aka. Sağ olun. Don Qavar degan. Aldingizmi kanalni? Don Qavar. Ha. Okey. Assalomu alaykum. Ma'lumot berib qo'yingizchi atqa. Yoshi qanday? Yoshi 4 asli. 4 asli. 7 yosh bunaki tug'anlar. 4 asli 7 yosh. Uloqqa tushganmi? Uloqqa chavallar jurati. Ari beri chap bostirgingizchi. Okey, shunday. Qancha so'rayapsiz aka? 140. 140 ming so'm. 140 ming so'm so'rayapti ekan. 140 ming. Nomer aytasizmi? 0508 06 78 80. Ha, 81 tug'anlar. 78 81. Shu nomerga baylanishib so'rab ko'rsangizlar bo'ladi. Rahmat aka. Ha. Maqtachi. Qandu yaxshi bir beler turadi. Aytal. Esini so'raymiz hozir. 180 dan. Sizniki? Ha, assalomu alaykum aka. 180 mingdan bular bo'g'ismi, qisirmi? Yo'q, qisirda ular. Qisir, ha? 180 ming. Niye paroda bu boshqacha? Stakroniyda Stakron. Chuydiki. Chuydiki. 180 ming aka, chuydiki. 5 yosh. 5 yosh. 4 yosh. Arqada sizniki? Eneleri birde. Ha, eneleri bir deydi. Arçağında görgöz ayağında nomerini sırap görüyoruz hazır. 180 ming dedim, arka beydagi. Eneleri bir de otadı. Alacağından da tatlı görgösöyle. Onda. Alacağının görgöz. Boylu ekan. Bunun bahsi qancha bo'ladi? 180. Bu da 180. Ekoting 180 mingdan ekan. Toza qandu deb atadi aka. Bu o'zingiz uyerda yurganmi bu yoqda? Uyerda yurgan. Jekanizavatdan degan Yo'q, uyerda. uyerda. Nakey. Onda nomeringizni aytasizmi? Agar alla turganlar bo'lsa, Nomer. Gerek yo'q deydi. ha, keragi yo'q, ha? U yoqdan ila. Ma'qulanda aka, sodangizlar bo'lsa. Tak, nomerini bergan yo'q. Ko'kxunan tartib qo'ychi, ko'kxunan. Aka, assalomu alaykum. Aleyküm. Qanchadan buni? Ko'kxunan. 130. Yoshi qancha? 2 yaş. 2 yaş. 2 yaş. 25-mayda u. Na, 25-mayda 2 yosh bo'ladi ekan. Issiq atar. Issiq ataniq, do'stlar. Issiq ataniq buyuk. Bo'yi qancha bo'yi? 155 dan uyda o'di. 1.55 dan uyda. 55 dan qo'ychi. 5 1.55 ha? 130 ming. 130 mingdan so'rayapsiz, ha? Soda oldu aka? yo'q. Olgan yo'qmi? 130 ming so'm so'rayapti. Bundalar bilan olib Kichiklarni ha, yaxshi. Kichiklarni oladi deydi. Nomer aytasizmi? 700. 0700
08 08 30 27 Sırada hep 27 nomeri. Issıq ata Epkin ayılında. Mına dostlar. Issıq atada negizi жақсы жылқылар бар да. Ошолордун бири. atası tançak. Atасы Танчак. Бул өзүңүздүкү да. Мына туугандар өзүнүкү экен байкенин. Канчага? 01 деген менден билем ama. Кана. Табыра барбы? Мына. 01 деген байкенин. Өзүм койгом дейт. 01. Канчага бүтөт эми? Болор жери. Eline gelirse Жолун чыгарып бересе. 20 olsa bütün. 120 мы? 120 миңге бүтөт дейт. Доставка кандай болуп калат Кыргызстан ичи? Эгер Bende yok dedi. техника жок. O başta bıraşka boş oyun. Кара кимдики? Kara biliyor. Кара. Мына ушундай маалымат. Туугандар маякта бир. Жерде тай. Ассаламу алейкум аке. Кандайсыз? Канча сурап атасыз бул тайга? 58 миң. О, 58 миң сом сурап атат байкебиз. Не парада бул? Данчак, 1 жаш. Данчак 1 жаш. Арчагынан көргөзүп беребиз. 58 миң сом. Канчага чейин соода болду байке ошо? Канчага чейин болду? 52 verişti. 52 миңге берилбеди, э? 52 миңге берилбеди. Үйдө да барбы? Сизде? Үйдө да барбы? Var. Номер айтасызбы? Жок, номер айтылбайт. Макул, содаңыз болсун. Мынакта дагы бир жерде. Yolga çıkıyor. Айка, ассаламу алейкум. Бул тай, кунанбы, тайбы? Тайбы. Кунан боло элек. Мынакей. Теле экен достор. Тай. Баасы 55 миң экен. Не порода бул байке? Жериңизде эле? Карабайыр, а? Карабайыр экен. Баасы канча баасы? 100 миң. Баасы 100 миң дейт. 100 миң. Соода болду байке? Канчага чейин чыкты? 70ге. 70 миңге берилбептир. Номер айтасызбы? Бул дагы сиздики? Бул канча? 55 bin. Бул 55 миң. Бул өзүңүз кол бала да? Алгасызбы? Өзүңүз алган. Мейлиңиз, содаңыз болсун. Номер айтылбайт экен. Хозяин азыр келет. Хозяин жокпу? Хозяин жок экен. Канча сурап аттыр негизи? 80? 80 миң сурап аттыр. Хозяин жок экен. Мына бул жерде дагы бир жакшы бие турат. Жашын айтыңыз байке. 3 асы. Сиздики? 3 асы. Бул кылууну жокпу? Кызырбы? Кызыр Сойгонго. Байланган. Баасы канча деди? 145. 145 миң. 145 миң чоң бие экен, э? Канча ай байладыңыз? 3,5 ай турду. 3,5 ай турду дейт. Номериңизди айтыңыз. 0700 0700 702 702 431. 431. Канчага бүтөт байке болушу? Болсолоп калды. Болушу канча 140 ба? Болушу 140. Дагы кайсы бар союшка? Сиздикиби могулар? Кайлар. Мынакей. Ошо. Могу союшка туугандар азыркы номерге чалып бардыгы бар экен да сизде. Канча миңден канча миңге чейин? 55 миңден 145. 55 миң сомдон 145 миң сомго чейин бар экен ушул жерде. Азыркы номерге байланышсаңыздар мынакей. Кунан. Үйдө да бар дейт. Тай. Бардык условия бар, э? Союп пышырып. Силер только акча санайсыздар. Бүтүрөт экен тойлорго. Жакшы, мейли. Рахмат. Жанагы номерге байланышсаңыздар достор. Мына семиз сурадыңыздар өткөндө. Мына семиз. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар.